Bavandimwe mwamuzi ibanga rikomeye ryishe nyuma y'aya mashusho tugiye kwibonera muri aka kanya. Ese waruzi ko muri kano karere kacu k'ibiyaga bigari umuntu ashobora gufungwa imyaka n'imyaniko akaborera muri gereza za Makara na Ndoro atazira icyaha yakoze, ahubwo azira gusa uko Imana yamuremye cyangwa isura ye? Muri aka kanya tubazaniye amashusho adasanzwe, amashusho yafatiwe ku mupaka wa Bunagana yerekeye igikorwa gisa n'ikinamico ya leta ya Kinshasa iherutse gukora. Leta yarekuye abantu 15 yitaga inyeshyamba za M23 ibashyikiriza ubuyobozi bw'iryo huriro rya AFC M23. Ariko se ukuri guhari nukuhe? Kuki Kinshasa yarekuye abantu 15 mu bantu bagera kuri 768 bari ku rutonde? Kuki banze kwakira abasirikare babo bafashwe miri? Muri nkuru yacu y'aka kanya tugiye kurebera hamwe aya mashusho tunayasesengura ku buryo bwimbitse dushingiye ku nyandiko y'ibanga n'itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa AFC M23 Bwana Lawrence Kanyuka. Gumana nanjye rero kuko iyi nkuru iraza gutuma umenya ukuri kudakunze kuvugwa mu binyamakuru bya leta. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Doha yashyizweho umukono muri Nzeri 2025, leta ya Kinshasa yagombaga kurekura imfungwa za politike, ariko uburyo babikozemo biteye urujijo. Mbere yuko mbabwira byinshi, reka mbanze mbereka amashusho y'ukuntu aba bantu bagejejwe i Bunagana n'ukuntu bakiriwe. Nimwirebere namwe. Gira ngo murabibona, kuva twatangira turi kugenda tubireba. Aba bantu bakoze urugendo rurerure cyane hagati y'itariki ya 6 n'iya 7 Kanama 2026. Ariko se mwumvise inzira banyujijwemo? Bavanwe Kinshasa bajyanwe Beni bambuka Uganda mbere yo kugera i Bunagana. Ibinyuranyije rwose n'inzira y'umuryango wa Croix Rouge wari wateguye. Croix Rouge yari yateguye ko bava Kinshasa bakajya Entebbe muri Uganda bagakomeza Kisoro ubundi bakagera Bunagana. Kuki Kinshasa yahinduye inzira itabwiye abahuza? Ibi bigaragaza akajagari n'imikorere idahwitse mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Kinshasa yabajyanye Beni rwihishwa kugira ngo igaragaze ko ifite ububasha bw'ikikora, cyangwa se wenda ikaba yari ifite izindi gahunda zihishe kuri abaturage. Imana ishimwe ko abayobozi ba Uganda borohereje aba bantu urugendo rwabo bakagera aho bagira amahoro. Abantu bamaze kugera i Bunagana bakiriwe n'itsinda riyobowe na Benjamin Mbonima, umunyamabanga uhoraho n'umukuru w'urwego nshingwabikorwa muri AFC M23. Reka twumve uko yakiriye aba bantu n'uburyo ashimira Croix Rouge yakomeje kuba hafi muri aya magereza ateye ubwoba. Kurikira amashusho. C'est une première depuis les débuts de pourparlers de paix. Le gouvernement de Kinshasa a libéré ce vendredi 7 août 2026 15 détenus qui ont été remis à l'AFC M23. L'opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle, s'inscrit dans le cadre du mécanisme de Doha conclu en septembre 2025. Acheminés entre le 6 et le 7 août 2026, le 15 ex-détenus ont quitté Kinshasa à destination de Beni. Ils ont ensuite transité par l'Ouganda avant d'arriver au poste frontalier de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. À leur arrivée, ils ont été accueillis par une délégation de l'AFC M23 conduite par le secrétaire permanent et chef de l'exécutif Benjamin Mbonima. Aya magambo avuzwe n'imfungwa araryana mu matwi. Urumva uburyo ivuga iti n'ukuri Croix Rouge ntiyigeze idusiga mu magereza yacu atandukanye. Ibi yakwereka mu by'ukuri ukuntu ubuzima bwo muri za gereza nka Makara na Ndoro buba bumeze nk'ikuzimu, ku buryo kubona umukozi wa Croix Rouge ari byo byonyine byabahaga icyizere cy'uko bakiri abantu cyangwa bazongera kubona izuba. Ariko reka tugaruke ku mibare, iri niryo zingiro ry'iyi nkuru. Mwumvise Benjamin Mbonima avuga ko ari intangiriro ko hasigaye abantu benshi. Ukuri gusharira kugaragara mu itangazo rya Lawrence Kanyuka ubu dufite nuko mu bantu 15 barekuwe, abantu 9 gusa nibo bari ku rutonde rw'abantu 768 M23 yari yasabye ko barekurwa. Abandi 6 ni bande? Kinshasa yatoraguye abantu 6 mu muhanda ibashyiramo kugira ngo yuzuze umubare wa 15.
Igitangaje kurushaho, umwe muri bo ni umuturage wa Uganda utagira n'ahuriye na M23. Ubuse koko mwambwira ko igihugu gifite ubutabera gishobora gufata umunyamahanga kikamufunga kimwitiranya n'inyeshyamba, hanyuma kikamurekura nk'imfungwa y'intambara? Ibi ni igisebo gikomeye kuri leta ya Kinshasa, ndetse bishimangira ko abenshi mu bafungwa babaziza ubusa. Noneho tugiye kwinjira mu gice gikomeye cyane cy'iyi nkuru, igice gisobanura impamvu nyamukuru itera intambara mu burasirazuba bwa Kongo: ivangura. Benshi babwirwa ko M23 irwanira ubutaka cyangwa amabuye y'agaciro, ariko reka mwiyumvire impamvu nyakuri ituma abantu bafata intwaro bagahitamo gupfa aho kubaho nk'abacakara mu gihugu cyabo. Reka twumve amagambo akomeye ya Benjamin Mbonimpa avuga ku bantu bazira isura yabo cyangwa uko Imana yabaremye. On vous remercie sincèrement et nous pensons que ça sera continu parce que c'est le processus et l'itinéraire qu'on avait choisi depuis Doha. On avait dit Kinshasa, Entebbe, Kisoro, Bunagana. Et ceci, Kinshasa les a libérés en dehors de procédures et ils les ont menés eux-mêmes jusqu'à Beni. Et c'est pour cela que vous avez emprunté le parcours que vous avez emprunté. Normalement, même le CICR avait fait l'assimilation des vols, les heures, tout cela. Et on était fixé dans ces programmes-là. Mais on dit la fin justifie les moyens. Comme ils sont déjà arrivés à la maison, nous disons merci beaucoup et transmettez nos sincères remerciements à la hiérarchie des CICR Ouganda, CICR International et à Genève. Nous disons merci beaucoup. Abantu bazize uko Imana yabaremye. Mwambuse muvi kuzimu muje abantu bisanzuye. Aya si amagambo gusa, iyi niyo politike y'ukuri ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birababaje kubona mu kinyejana cya 21 leta itamuri yomba abaturage bayo ikabashyira mu magereza nk'abagizi ba nabi, idashingiye ku bimenyetso by'ibyaha bakoze, ahubwo ishingiye gusa ku rurimi bavuga, Ikinyarwanda cyangwa isura yabo, uburyo bagaragara, visage. Iyo ufite izuru rimeze gutya cyangwa ureba gutya muri Kongo, uhita witwa umunyamahanga, ukaba ushobora no kwicwa izuba riva, cyangwa ukaba washyirwa muri gereza zitandukanye za ANL. AFC M23 ivuga ko yahagurukiye kurwanya aya macakubiri. Ibi kandi byunga mu rya Lawrence Kanyuka mu itangazo rye, aho yamagana byimazeyo ifatwa rya hato na hato ry'abaturage b'abanyekongo b'inzira karengane bashinjwe ibinyoma gusa ngo bakorana n'uyu mutwe. Mu gihe Kinshasa irimo yiyerekana mu mahanga yubahiriza amasezerano ikarekura abantu 15, AFC M23 yo yahishuye amabanga akomeye agaragaza uburyarya bw'uruhande rwa leta. Mbere yuko mbabwira iryo banga, reka tubanze tureba agace ka nyuma kaya mashusho yerekana uko izi mfungwa zafashwe cyangwa uko zishyirwa mu kato n'uburyo basigiye imiryango yabo ibibazo. Des kits de protection contre la maladie à virus Ebola, des vêtements, des chaussures, des matelas, des draps ainsi que d'autres effets essentiels ont notamment été remis. Jina langu mimi naitwa Ilunga Fambajan. Bari nikamatia Kolwezi. Bari tukamata familia moja, tuko 5 personnes, baba moja mama moja. Juu bari tufunga tuko ba mingi sana, bakatange bandu kwangu ba mingi banakufa, bengine banabakia memie mu grâce ya Mungu. Nimejiretrouver leo niko nje. Ni ku grâce ya AFC M23. Kwishyura ikiguzi cy'intambara biraryana. Mwumvise ubuhamya uvuga ko hari umuryango w'abantu 5 bazimye burundu, barimo umugabo n'umugore. Birababaje cyane. Aba bantu barekuwe ntibahise bajya mu miryango yabo, bashyizwe mu kato k'iminsi 21 ikibaya mu rwego rwo kubasuzuma indwara z'ibyorezo nka Ebola. Bahawe matera, imyenda ndetse n'ibindi by'ibanze, bagaragarijwe urukundo, bamaze igihe kinini barabuze muri gereza za leta. Ariko hano rero hari igiteye isoni Kanyuka yahishuye mu itangazo rye ryo kwa 8 Kanama. Mu gihe leta ya Kinshasa ifata abasivili kabafunga, ihuriro rya M23 waryo rifite abasirikare n'abarwanyi ba leta FARDC na Wazalendo babarirwa mu bihumbi bafatiwe ku rugamba. M23 yabasabye Croix Rouge kubasubiza Kinshasa kuko ari bo mfungwa z'intambara nyazo. Ariko mwabitekereza, leta ya Kinshasa, leta ya Felix Tshisekedi
yanze kubakira, yanze kwakira ingabo zayo zayirwaniye zigafatwa miri. Kuki ubutegetsi bwanga kwakira abana babwo bukabatererana mu maboko y'uwo bita umwanzi wabo? AFC M23 isanga iyi cyangwa icyari amayeri ya Kinshasa yo gushaka impamvu y'urwitwazo kugira ngo ikomeze kubona ko ifunga abasivile b'inzirakarengane yitwaza ko ngo bari gukorana na M23. Mu gusoza iyi nkuru yacu ndashaka kubabwira ko AFC M23 isaba ubutegetsi bwa Kinshasa bitewe n'urujijo rwose tumaze kubona muri iyi nkuru. Mu itangazo ryabo bati cyambere Kinshasa igomba gutanga urutonde rwuzuye kandi ruvuguruye rw'imfungwa zose zigomba kurekurwa nta yanimananiza. Cya kabiri, leta igomba kwerekana ingengabihe no kuvuga kalendariye ihamye y'igihe aba bantu basigaye bazarekurirwa mu by'ukuri, kuko igikorwa cyo kurekura 15 gusa ari nk'igitonyanga mu nyanja ugereranyije n'ibyo biyemeje mu masezerano ya Doha. Ikindi kigaragaza agasuzuguro, M23 yibukije ko mu gihe Kinshasa irimo yiyerekana mu bitangazamakuru ko yarekuye imfungwa, amanywa n'ijoro ikomeje kumisha ibisasu biremereye mu bice bituwe cyane n'abasivile b'inzirakarengane bigenzurwa na M23. Ubuse ukuko n'ukubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano cessez-le-feu. Nshuti bavandimwe mwese rero mudukurikirana, umwanzuro usigaye mu maboko yanyu. Aya mashusho y'ubu busesenguzi biratwereka ko intambara ya Kongo idashobora kurangira mu gihe hakiriho ivangura rishingiye ku isura no kutubaha agaciro ka muntu. Ese ubona Kinshasa izemera kwakira abasirikare bayo ibihumbi yatereranye? Ese uriya muturage wa Uganda wafashwe bizagenda bite? Igitekerezo cyawe ahabugenewe muri comment section down below, ubundi dukomeze tubane 5/5, wibuka gukanda like, subscribe na share, ubundi dukomeze twibanire 5/5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.